Kathem Riboi District, Kalong Kawai Naki District, Hapok Kajala, Kabala Nangkiu na Kawai Kasngi Kawai Pan, Hakabai Day Bakakam Jungok Kai Perthei, Hakabakum Kane La Sakipan, Sakawai Pat Kajaka Jungok Kai Perthei, Kabai Tenat Bat Kaban Kring Yakipat Nong Jungok Kai Perthei, Yakabala Pli Pai Ba Ne Kasngi, Hapok Kasnong Lau Borwa, Riboi District, Kabat Jengairu Tangkumba 100 kilometer Napok Kasurok Ba, Habaya Klat Bakasnong Sumer. Kani Kajaka Jungok Kai Perthei, Kabala Sim Kiaru Daka Lau Borwa Tourism Cooperative Society, Kani Kajaka Jungok Kai Perthei, Kabala Jer Kerteng, Kum Kakshat Sumpuri, Kabadon Ru Ikakshat, Kabadon Yakakhanatang, Baki Puri Kijulit Sum Lech Sajan, Haki Por Mimit, Bat Kani Kaklau, Kadon Ru Ikajing Itanat, Kaban Kring, Shikadei E Ikipat Nong Jungok Kai Perthei. Ya Kani Kajaka Jungok Kai Perthei, Kabala Pli Pai Ba Mentakasngi, La Pli Dau Ba Jason Sokmi Maulong, MLA ke Umsning Konstituensi, Hakajing Adon Langru Dau Ba Rigid Lengdo, Astan Rang Ba Shnong Ka Laborwa, Uba David Kurba, Uba Deiru Presiden ke Cooperative Society, Lembat Kiwe Kiru Rang Ba. Nakaliang Uba David Kurba, Ula Batai Syai, Hakabai Dei Bat Kakhanatang Jongkane Kaksyat Sumpuri, Bat Kani Kajaka Jungok Kai Perthei, Kabala Sim Kiaru Daka Society, Barweng Yakijing E, Kata Kaji Yok Kam Yu Ajam, Yaki Kun Samla, Bat Kilong Kumi, Bat Ru Ban Kentiu Yak Kam Jungok Kai Perthei Hapok Kani Kathan. Idan Hakiri na pipet kamde tang shani Kathan boy pipet iborok ko state. Ilong siya kita blak kurkuru bleh. Ki jaka jungo jaka petkai ki babon ki itenat. Kadon kata kalat kelenti. Ba gila ban ai ha kam ki jam hakawi kaliang. Bat sutenat ru. Ba kumi bat debet bat kiwi ki balai esno akti ban ya don mentahang ni bangin yok pli ya kan ni katur spot. Lada nakaliang jong iwi badon bentahang ni ikamla ban ailut kata moh memla kot bor haka pisa hakalan pisa kumno ban pen baha bade kamen sim kadon kata di kawai itna ba idon men sim kadon ya bre shakmat kata kade kanuksa kan umdi tanghang ni snong ba kiwi ru kiriban bot marka jingle ba debet hang ni kai kam jam ikna samla ni kilong kumi kilong kapa pi gadika juk ba kakam kajam ka bahaban yo mentah ngin syu ap tanga kam sarkar ngim poise te gidikum kini kilat kilenti ba kumila thau ba debet ba ki wi members ngai kuple kerpangi pi bro khaj ki ba phila aisha kata kamet ba men sim ba phila prakhat jingai phila I jingai ba kum kini ngidong kam ban penulong na kapor umdi bangin sakut tang hang ni kasnong labrwa gidi ban pet pede sa shawai gidi man ai example nuksa pede hikiwi ki kun samlana ki manono ki rongba ni kilong kumi ki badon kata kamen sim ki ba perkhat bad bi jingai bad nakaliang jongaru kumu MLA la ju kren debet yang ba kani ong ba to ong sawan yu kujat ka bigasngi ong hajing bon kam khamla ban poi te don bok ba ala ban donang hakani ka hakani no paiski bad nga ayan ngan ong ai pi kani shadu sti sabakut view point na manoduk mene bang lapoi kham kloi tang laya kadi tenat sya kajaka te ngan ong ipi tang kawai pi habaya kren mene ki ong bangi dong kam pen khut kani kajaka barokhot dong kam mi kata hakmat do pat pi ki nong song snong pi di ben long kita ki example ki nuksa hi ki bre ki bawan nabar ya teng ki bre ki bawan nabar ki ya bam gini ki ya brat jaklia sini satai gidong kam kata ka awareness program hasnong kan yikini khon samla ki bapet hang ne hikai pin I ba nadon ke I kim ta ki bejabo Shim, bat akti, bo apa kadasben. Gini bat pin ikum kita, bangan ongai pi beling orang pi bahkan ni kat tourism mentah kelas tang ban kiu hakani kat hanjungi. Nama pi pe apa lau berwa kumi perlok junga ba abi. Idon ketika jaka hang te jung I kabi tenat ba. Nganget ba hang te ki bon ki ba bar bon sakai. Haba ki wan sakai hang te ti kwa ban pe yang ke I ka badon hang ni asnong. Tekani ka di ka way ka spot ken kabala ban pen kamay ka society kaban ay kam ay jam tika syong hanga happy umday tang hiba debet namday tang MLA marway ngidi ban so ktilang ken alang ka kti ka mon mat kadiang nginya perkhat ikababa nakaliang jongaro nga kular mo nan penwat ya kata ka ay ba ngala ban penpha susu hang ni kasuthu kanang buon ka jingduna kanang buon ka jingdong kam hang ni bade nakaliang jonga ngan persang ka baba ngan le ka baba but ngan wat ikata kalat kelenti ba hakini ki banai ki bayat kisdam ki bayat gin yo ban pen pha shu ba hakani ka snong ka blau berwa kani ka spot kani ka tourist spot kalong ka pau na hakini ka thain ri boy ba ro khoi kinwan in fact but
kin appreciate bat kilong kita kibriu ki bawan na baru kinong ba kasnong labura kadesha kasnong ta bakhoj kibriu kinong song snong ru ki ba long ki ba khoj basuba ba pet snong ki ba ya pet iwe ki ba don ringkat ba iwe ngakwa ya kata mga bu akmat tu pibar khoj kinong song snong bangin ya trailangin ai lang kata kti gamon ba kadiang bat nang ilong kumta ngangai kan urlong in yo khay utau so jong job kani chat ba kalong ba nomor ba batay story kalong ba kapor miswa kani chat pang ba chat sumpuri beling ong chat sumpuri nomor ba kani chat kapor miswa wat bentar kadang don di wan to janmit kani menmit ya sajan ki ai si sngau ba di sajan ki turi kan en lawan ki wan rim tu chat no dan dai bendawan muslim tu tingin ya ira andai menmit itip adu miswa kapor kani kani gawa terter hadung teh neng kadang juga sajan hiwan baik mit hiwan sajan kita kita kadang ni ya kena ngibu dan chat supuri Te hakan ko kom ba ka kum ka snong ni ka ko kan ka tourism society jong pi polo borwa kala sim suno ni kan senjam ba pin pel kelai kan kum ko we ni ki jaka jong kai hakabadon hapo Temri Boy district namar ba ngi ya kena ka isim ya kena ka la kabu namar kena ka jaka jong ni ka ya hab angin ya bu ka jaka jong kai te namar ba de nak liang jongi ro kum kasnong ka thau mar ngi I bagi kun samla jongi di kan sipun ke jingtuna ki ban yo jam kam sakri ne kam sarkar jadi lang bagi ni nak liang jongi kum kidan kat tu kat ni ki long kemil ni ki long par ki dan lang bat ki samla ki kwa bagi ni jaka ngi le ada kan ni kalat nang dengin la ai kam ai jam nam ta ki samla jongi ko snong jongi bat kunjur kan long ro we ke jaka kai dengin la ban le bha bahkan long rukum kawai ka jaka hapo riboy kan pau syakpat itu jaka jaka jungin mar kaksya hapo riboy nyimpen yo I kawai ru ne kade yang kane ka sin trai ban kong ko sinam jungi te nalor kane ka sumpuri ki badon kita ki jaka ki bala ban pesutna dikini ki bawan pe lani ki bawan jungo hapo kane ka clown ni kane ka tourist spot kane kalong ba saya kila kane ki jaka hite kalong tan katu ba hi kuntu kaksya arteli kia kidon bat tunjuk kila ban songkai kani kerjaka ni kila ban ya bam piknik kani kerjaka bin apan krek nang ni stay ngimut ban nang ni sini ngin le piknik area bat nang ni stay long jaka juga kai piknik songkai gibre deting kita bat kunjuk ru hakani ka song jumi kelong ba kawe ka ban panstrat gibre kelong ba kadai kawe kadai kadon te ha ko tham kila ban ni pe tu kayak ru kila bi balik kayak reng napo kidan reng ba saat dek kan bila kita te hakabai dei pat baka jing penbiangi ki tourist ki bawan chene cepo jaka halo hakabai dei baka bam gadi lane ka jaka thia jaka dem narleng ka society ke jongpi ki lale kan no ka sinjam ba lan penbiangi kata halor kan ni ba namarngi te narleng jongi kamdon rengi kadon kawe ka resort ante nalari resort katu hi baka bat kitu kitrai nam to hi ki ba ai sim yangi bangin le kan ni tur di ong ba nakaliang jongi kani ke jaka ba biang bangin aisa tourist bawan ba te kniat batai kat keno ka jingjingai na po ka surok ba sapo ane ka snong jong pi ba kumjuru bon poi sapo ane ka jaga ane ka tourist spot kane na jingjingai hi kalong ba na sumer han ni snong jongi kalong 2 kilometer po ante po law berwa jongi po main te nang te sini kalong 1 kilometer te hadu ne kalong na te snong jongi han ni 1 kilometer guna begin nila banyat kali mentah ka jengai belai nomor ba ngimpat dep kene ka jingking maki yang te tela dep kene jingking mut ka along ka jan ba dawan nang ne po umyarong ru alat na po umtreu ru alat ni dawan te kam dan jengai than ka snong jengi kam dei ka pula jengai than na po srok ba